ko je Srbin iz srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, a ne došao na boj na Kosovo, ne ima od srca poroda, ni muškoga, ni devojačkoga. Od ruke mu ništa ne rodilo, rujno vino, ni pšenica bijela, rđom kapo dok mu je koljena. Tako govori sveta kletva Lazareva, kletva koja će progoniti svakog izdajnika koji se usudi da proda svetu srpsku zemlju. Koliko su Kosovo i Metohija važni za naš narod je nešto što zna svako. Toliko je očigledno, pa čak da ih se Srbija odrekne i izda ih, da se poruše sve crkve i manastiri, za srpsko Kosovo će se dočiti grobovi i kosti heroja koje niko nikada neće moći da izbriše. Srbi su u svojoj istoriji imali dva kosovska boja. Prvi 1389. koji smo vodili protiv okupacione tada svetske sile Osmanskog carstva, tada na veliki srpski praznik Vidovdan. Sad pobedili ili izgubili može se tumačiti bilo kako, ali smo sačuvali nacionalni identitet zahvaljujući najviše toj bitci koja je opevana i prepričavana vekovima, tako održavši duh našeg naroda. Drugi 1999. Tada smo imali posla sa lukavijim i podlim protivnikom i kao prošli put bili smo u slabijem položaju sa brojno jačim protivnikom potpomognutim od strane stranog agresora. Nakon što je krenula agresija na našu zemlju od strane NATO-a, o čemu imate video na našem kanalu, albanski ekstremisti su krenuli da vrše teror na Kosovu nad Srbima. Međutim, incidenti i sukobi su krenuli još 1998. godine, kada se 53. granični bataljon sukobio s OVK teroristima, tako da su prve žrtve pale već polovinom 1998. godine. U aprilu 1998. je krenula uspešna akcija protiv terorista. Vojska Jugoslavije je uspešno lomila uporišta terorista unutar Jugoslavije i tako se lakše fokusiralo na napade s polja. U maju iste godine gine prvi vojnik graničnog bataljona. U julu ginu 4 vojnika Padobranske brigade, a u napadu OVK terorista kod Karaule Morina je tada nastradalo 5 vojnika Savezne Republike Jugoslavije. Napadi su se nastavili i bili su sve učestaliji. Kasnije, 24. marta 1999. je krenulo bombardovanje cijele naše zemlje, što je dodatno pogoršalo situaciju. Plan NATO-a, a i cijele međunarodne zajednice je bio jasan, da probaju nasilno da uđu na Kosovo i Metohiju i zauzmu važne ciljeve i rudna bogatstva, a time rade ono što rade svugde u svetu, pljačkaju i bogate se. Plan OVK terorista je bilo etničko čišćenje Srba i drugog nealbanskog stanovništva sa Kosova i Metohije, tako da nasilno zauzmu teritoriju koju nisu mogli drugačije, jer im je jugoslovenska vlast na čelu sa predsjednikom Miloševićem ukinula tu priliku promjenom ustava i ukidanjem pokrajine. Tu istorijsku nepravdu Srbija ispravlja sama. Ona to čini jasnim određivanjem sopstvene sudbine, ali i odnosa prema Jugoslaviji upravo ovim predlogom za novi ustav Srbije. Njime država Srbija mora da se konstituiše tako da ne postoje nikakve posebne države na njenoj teritoriji. Obezbeđivanje teritorijalnog i državnog integriteta Srbije je opšti nacionalni i državni interes. OVK i NATO planirali su prodor ka Metohiji kroz Košare, da zauzmu Đakovicu i preseku linije vojske Jugoslavije između Đakovice i Prizrena, a krajnji plan za uzimanje Metohije da izazovu otvorenu bitku kada bi NATO reagovao i bombardovao otkrivene položaje naše vojske. Sukobljene strane su opet bile neravnomerne, da je naša vojska bila brojčano slabija, ali intelektualno vrlo sposobna i obučena. Međutim, to je bilo jako velik broj mladih vojnika od 18 do 19 godina koji nisu imali dovoljno veliku obuku, ali su ipak dostojno pružali otpor okupatoru i agresoru. Pored naše vojske Jugoslavije, koju je činilo 2000 vojnika, 53. granični bataljon, 125. motorizovana brigada, Padobranska brigada, deo 72. specijalne brigade, vojna policija, deo 549. motorizovane brigade, delovi Prištinskog korpusa i rezervisti vojske Jugoslavije, bilo je i ruskih dobrovoljaca koji su došli da pomognu svom bratskom narodu. Sa druge strane imali smo 6000 terorista OVK, vojnike i artiljeriju vojske Republike Albanije, članove legije stranaca
i NATO avijaciju. Vidjeli smo odnos snaga. Vidjeli smo planove agresora i terorista. Naš cilj je jasan, očuvanje naše teritorije i naroda. Mnoge majke su tada sinove poslale moleći se da se vrate, ali su se i opraštale, jer je postojala mogućnost da se više neće vratiti. Ali su otadžbina i budućnost pokolenja ipak na prvom mjestu i tim odlaskom svaki od njih se zlatnim slovima upisao u istoriju i stao rame uz rame sa Milošem Obilićem, jer su upravo oni bili ti koji su koračali njegovim stopama. Tog 9. aprila 1999. u 3 ujutru na Veliki petak otpočeo je napad i artiljerijska vatra u pravcu Karaule Morina. Naravno, ovo je trebalo da zbuni našu vojsku kako bi skrenuli pažnju sa prave mete terorista, Košara. Vojska Albanije je napadala iz daljine i granatirala pogranične položaje vojske Jugoslavije, zahvaljujući minobacačima i topovima koji su koordinirali pripadnici Legije stranaca. Napad je vršen u 3 pravca, prvi ka vrhu Rase Košares, drugi prema Karauli Košare, a treći prema vrhu Maje Glave. 1500 terorista OVK se neprimjetno privuklo granici. Tu ih je čekalo 110 pripadnika vojske Jugoslavije. Bitka je trajala tokom celog dana, uz mnogo gubitaka, a najviše na protivničkoj strani. Sljedećih dana nastavljene su borbe. Teroristi su uspješno zauzeli Rase Košares i Maja Glavu i odatle granatirali Karaulu Košare, tako da su naši vojnici bili primorani da se povuku. Tada su teroristi zauzeli i Karaulu Košare. Naši vojnici su se povukli na drugu liniju odbrane, ispod Karaule, gdje je bilo mnogo lakše da se brani. U toku noći OVK uz pomoć albanske artiljerije pokušao je da zauzme još jedan položaj, međutim svi napadi su odbijeni i tu je vojska Jugoslavije nanela ogromne gubitke neprijatelju. OVK je pokušao da slomi otpor i na drugoj liniji, ali bezuspješno. Tada je naša vojska dovela pojačanje, veterane iz prošlih ratova, specijalce i još artiljerijskog oružja. Tokom aprila pripremao se kontranapad. 14. istog mjeseca je izvršen kontranapad na Maja Glavu, delimično uspješan. Tokom maja pokrenut je kontranapad na Rase Košares. Tu je usledila krvava bitka sa velikim gubicima, nažalost bezuspješno. Kasnije 10. maja poslata su 2 tenka T-55 koji su se probila po lošem terenu uzevši svega 100 metara teritorije, što nije bilo dovoljno. Kasnije je NATO bombardovao naše položaje kasetnim bombama i tako pomogao OVK teroristima da odbiju napad. Sredinom maja zauzet je vrh Mrčaj od strane vojske Jugoslavije. Tada je nanet težak poraz. OVK je morala da se povuče, time je vojska Jugoslavije stabilizovala front i do 10. juna proterala OVK teroriste sa granica naše zemlje. Uz ove bitke bitno je napomenuti bitke na Paštriku, gdje je uspješno zaustavljena operacija Strela, koja je za cilj imala pravljenje koridora i ubacivanje terorista unutar Kosova i Metohije, međutim i to nije uspjelo. Na kraju, zbog potpisivanja Kumanovskog sporazuma, naša vojska je bila primorana da se povuče, kao i policija. Kasnije je NATO, preobučen u međunarodne bezbednosne snage KFOR-a, ušao na Kosovo i time su uspjeli ono što nisu mogli na frontu, da okupiraju našu teritoriju. Gubici neprijatelji su mnogome veći. Smatra se da je preko 1500 terorista izgubilo život u bitkama na Paštriku i Košarama. Što se tiče nas, poginulo je 133 vojnika i više stotina je ranjeno. Slava im! Krvav mesec vrh Košara, grobnice ga srpske skrile, jezni mehom mrak damara i jecajem gorske vile. Smrtnim ropcem šuma zbori, vratite se, braćo mila, zar vam muški rs ne kori, po sestrima vaša vila. Odsekli joj psi u vojke, sustigla je mrska hajka,
al se ne da zor devojka, na gorkinja naša majka. Prošlo je 22 godine. Lošom politikom smo doveli sebe u nezgodnu situaciju. Naša sveta zemlja je okupirana, ali ne izgubljena. U obzir ne dolazi nikakvo razgraničenje, nikakva podela. Priznavanje samo jedne opštine značilo bi izdaju i kršenje ustava. To nikome nećemo dozvoliti. Oni su nam to ostavili u amanet. Oni su poginuli, dali svoje živote za svetu zemlju. Neka zna onaj ko Kosovo izda, da pored kletve Lazareve na duši će da nosi i kosovske junake. Plač i jauke njihovih majki. Nikada neće imati mira i bit će proklet dok god je živ. A mi ćemo čuvati sećanje na vas. Vaš herojski podvig će večno ostati upisan u istoriju ove zemlje, a vi ste njime sebi obezbedili carstvo nebesko i zajedno s Obilićem i vitezovima gledate na nas. Mi vas nećemo izneveriti.